Bakunzi ba Leo World News 250 nk'uko mumaze kubimenyera, aka ni ka kanya tuba tubafitiye amakuru agezweho cyangwa se amakuru aba ari kuvugwa hirya no hino, yaba ayo mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Mwibuke ko tubagezaho amakuru akubiyemo ya politike, ay'imyidagaduro, ay'ibyamamare n'abahanzi ndetse n'ayandi yose aba ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga. Mbere na mbere reka dushimire wowe wakanze subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo amakuru yose tukugezaho ujye uyabonera igihe. Kandi nawe utarakora subscribe, reba gatoya munsi gatoya y'iyi nkuru, ureba amagambo ari mu ibara ritukura ukandeho. Numara gukandaho uraba ukoze subscribe, kandi nanone wibuke ukande kuri notification bell cyangwa se kunzogera irahita iza iruhande rw'ayo magambo, kugira ngo inkuru zose tuzajya dushyiraho ujye uhita ubimenyeshwa. Muri aka kanya rero tubafitiye imwe mu nkuru ziri gucicikana cyane mu gihugu cya Tanzania. Iyi nkuru ni inkuru y'umusaza washizemo umwuka, umusaza wapfuye ari gutera akabariro. Ni nyuma y'uko uyu musaza w'imyaka 80 yari yararanye n'inkumi y'imyaka 33 akaza gushiramo umwuka. Umusaza David Mluri w'imyaka 80 bamusanze yashizemo umwuka muri imwe mu mahoteli yo muri Tanzania hamwe n'inkumi y'imyaka 33, ubika bicumbikiwe na polisi mu gihe iperereza ry'uko byagenze rigikomeje. Iyo nkumi nta yindi ni iyo ngiyo muri kureba kuri iyi foto iri kuri iyi nkuru. Iyi nkuru isa n'iyigaruriye imbuga nkoranyambaga ndetse n'ibitangazamakuru byo mu karere nka Kenya, Uganda na Tanzania, birimo ikinyamakuru kimwe cyitwa tuko.co.ke, aho uwo musaza yamaze gutera akabariro agahita ashiramo umwuka, noneho polisi ikaza gutabara bisa nk'ibyarangiye. Uwo musaza basanze yapfuye ku ya 16 Mutarama muri uyu mwaka turimo 2021 ahitwa Imbezi, ikaba ari imwe muri hoteli ziri mu mujyi wa Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania. Umubiri we bahise bawujyana mu bitaro bya Mwananyamaka mu kureba icyo yaba yarazize. Gusa amakuru ari kuvuga nuko yateye akabariro kugeza ashizemo umwuka. Basanze amashiringi 1750 mu mufuka we, irangamuntu ye na telefone yo mu bwoko bwa Tecno. Uwo musaza yari yamaranye ijoro ryose n'iyo nkumi y'imyaka 33. Uwo mwari wasanganywe n'uwo musaza yitwa Neema Kibaya, akaba ari mu maboko ya polisi ahari guhatwa ibibazo ngo hamenyekane neza ukuri kuri urwo rupfu rw'uwo musaza bari bamaranye ijoro ryose bakora ibikorwa byishimisha mubiri. Umusaza David, urupfu rwe rwemejwe na Ramadan Kingai uyobora polisi yo mu gace ka Kinondoni, akaba yari mu cyumba cya hoteli twavuze haruguru ariyo yitwa Mbezi, mu cyumba gifite nimero ya 22 aho yari yagiye kuruhukira. Gusa si ubwa mbere inkuru nk'izi ngizi zumvikanye z'abagabo bapfa bari gutera akabariro, kuko ibyo byabaye no muri Kamena mu mwaka ushize w'2020 ku musaza, ku mugabo nanone w'imyaka 42 waguye muri hoteli amaze kwinezezanya n'umugore ukomoka mu cyaro cya Sia cyo muri Tanzania. Mukomeze gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu, andi makuru nakagaruka.